gyina mu gidi ya fra na Kwame Ousu Nkwantabisa na Nkwantabisa ni anopai ya fa ahobrase ne ani die ensomo efse yaje atum se ye besomo ni asomosom a eye sompa. Alright, there's a lot that is happening na ye bedi ho komo bana sa wo bekọ wadwuma mu no anopai me yimpa ye ma se ade nyina enimwo na enwe uye anopai me bompa ye ma se dia odo sabeka bia ya de pa bia enya nhura na emo ho emawo anopai ye se nyame a ono eka ye ho no ono aka ne wontam se ori nya ye no ori mpa yen nyame a ono ane de ono ane ono ara a bibi entimi sesam anopai omo ye ho ban ye difrem ene ye fibam ye nwumam ensuku mu brono a ye koso akwantu ahodo oyabra akasa kura yen na yame enye ye temginafo onye echitai na anopai o so ye mu tetetetetetete to for o say ya wona wo so ye mu sa wan so ye mu a anka ye be ye den anopai se nyame no wan so ye mu a eden an ye be ye if say you no an so ye mu aba Yakobo so ye mu na yame en crying on crying onye free bumbo ene brambo biam mama ensohwe a emu odin chen yen eboro ye so ema ye so ena binen ono a oya akontufo poma no oje tata sa afi oro so odidwa obi entimi nsankra yensi kasemu obi ntimi emfa ensa anwangu ye gare mu didie anope oro hankasa mo ye ho ba adwadifo wura anope bua ye ya ye to yentimi enton na ya ye koton yenye ska nkoto ya ye ton so yentimi ton anope o hye ne ho edmonyam eman na anope another one kakra bi we de kakra bi kra asana wako nyuma so na onsoso wahu se ene ukoi you are chest out ana wode ko na the little one that this morning share if we Albert Einstein na Albert Einstein ka se bia heme de pa Albert Einstein one of the greatest scientists a physician or a physicist obia osesa physics mu obia no ba ya science mu no o mbesesa nyoma bebre Albert Einstein ka sembia emede what Albert Einstein said ne say Albert Einstein say ewiase no ade ba ko eni se wo ya wadwen se uchesi success but what you have to chase is value. The thing that you have to do in this life is to add value to yourself. Any pabebre fame, any pabebre pedin, any pabebre pesia who say, Mantamo de one kwa ya o tuska. Pabebre pesia who say, or dear, tis a one can obey yaw. Any pabebre, and what different mentality om de yan yamo peso muye. It's all the area, all the edges of our mechanic. Sabon joba wo abrade we de ori omuhwe on fa boga je swayo ara de tiere mo da age se wawie but odi awo ye nyina no de awo ya ne se amanfo behu you want to trend whether is negative or positive odi awo mfa ho de opa ne se wagidin de opa ne se amanfo behu edi anu ara wo de ye se sabi odi awo mfa nwoma nto nsani ani ezuzu ye are ame ye asususu aso ye sei odi an se odi esika na ape enti kwan bia so abefa so ajeska sa kwan ni de obefa so and you don't care how the process will be you don't care say the situation be no what you aka se sika na open die obepe eronti samena akra wo de be sha ade maton ma obi a waba krom sa fon na na nya entete wo de te se da bia akwase abadwom nti on say wo de wo kwa bia afa so pese wo de ye hu no ara so afa so nya sika bum nti owo are tomatoes especially what come no wan hwe yi pa omtime hye shan tomago no sa ago no wa ase sa na aka so otobia
o ma hyehyam na ba soro to ya no atwe agu politin mu sa ayo foba ebi kido no agu politin sa especially mama and ma ja wadru ba bo so to bi akofie no wa ha adwuma he be du no wa ha agu mu sa no ade amawo o arufiare o check entem se kan entem na o ye rushing o ri ro se ade ye de ahye wani me ka mre bia ya tikam na baba fra ba ko ye se o ba plantain chips na me GB man and the traffic no so yes ebu till let it by then she turned so o move towards the other side na ye duru ye no na plantain chips no he said o plantain na o tim se ni nyina se tetere ye ka se afole ni nyina afole na ba bere dia mai ya se nye kase o dia ba wawie first na to system ni ye dwuba pa na duru to butua ene ba ira ya che no jai ye the best draw anima so wuti anye ya and you see people don't care Diom person ye bia se kwan bia so a ye be note ni se ono so abobra ono so asifie ono so atoka sa kwan ni so no person ofa ara pe obu adwuma mu a na adwenye ni se onkoje suman bi onkoje niam bi na amaya hu se dabi add value to yourself rather than chasing for success. You add value to yourself adwuma na awom no se promotion beba enye suman na akwaje aya consultation nyawo ahodo no akwaje na be bibia. You have to add value to yourself. The people who added value to their life, no, and that success chase them. By adding how to be seen, how to be known without adding value. So Albert Einstein said, don't chase for success, but add value to yourself. And what value are you adding to yourself? Stars now, hono. Mo shisha mo nyama bola ho. Mo shisha mo nyama ketia. Mo nyina mo ton nyama adekro. But value ben na ode kan ode ho. Obo ma no pass obi ne neku. Wamuna anim sa na oditi nyama ho. Oba sa akofie o. Obo so a te so nya won kona ho a. Ano dede. Ane kwan obefa so atreat wu no. Wa kra won say yes. Asimesi ano bentin value be one ho a emre bia people go there and buy things. Odi a wonum kasa kra ye fun. Ze odi a fun kwa na ti dwom na wutu. Obo emeti nanum kasa pa sabi. E chene baby. And the value ben I know people who have worked for people and they are owners and managers of their own affairs. Kofo bi o matwi obi ka ma kire nipa na toka chum. Arape value ben add it to yourself. What value are you adding to yourself? Are very important. Sa de bia wo ye bia obehwehwe bibi dia ka ho amade na esonko. Arape is not about magic. Enya nkonya. Enya akwankyere ye mpa boye obi nso gidie no ba me I believe say adding value to your life is the most important thing. Our dem we be dey be successful, we be dey be basa. If some people are adding value to their marriage, what dey no or the value e ka ho. Ele pagina meta. Onko ade anopaso re wadware fine. Wa moto mu ahwe ho kama. Na so meti ni bi o be twa braid, tetra blade ntiti de ni bi. Shout mze Pragia wuche no. Asa onko ade onya customer na akina wunya. Wonum kasa ye fun. Wa moto mu so sa bon wuni. Value ben add to your life. One year be ware be 50 de bia every year bia be ware fo so banye for sa ware na enye. Add value to yourself. Eduane na wo ye no ade tira kwa ade o minimo bia waton kokokura aboka kokko so de nkenso kwa ne de kan me rasta man bia no bo ewurade
Agway fridge odimi yazo agway so be fridge. O ye ya fe obe babrin shop boka otonzo boka omo nim ne de omunim no. Agway pa asa mi ko oti na akwa yi mi ko so ko yi be pa. Maza akwa ni yi mi ma mewre ho ye. Enti a chera mi ko awoma ho na awoma ye ni ye gbokrom. Awoma ye ni ye kakra ma me. Enti value better add it to yourself this morning. And for bibia say bibia normal, add value to yourself. Obekwa asofo ene otisa haba na odimika haba na odimika because oje say anyoma na asofo ne ko ma malam ne ko ma ne baby. I'm telling you this morning say it is not going to work until you add value to yourself. Be different. Damu sonko adi nyina mu. And that thing will catapult you to another level and another stage. Sadia nbe pejaw edwa free baby awono akobe fufuro. Arapay me say eye na yama okra. Ebra wo add value to yourself. Ade nyina be dia boa ne be wiwe. It's a matter of time. Ebe fa. And they say ane be yo. Ebe fa. But the entire fine say, Ocha won cry, drew baby, and away jam. Abembo, dipabia, benny pabia, brabum. But those who are able to stand, one I will sing keteno. Arape sing kete wabra, add value to yourself, and things will change. And Niama, ever sachara, I have fofro. Or two for young cropon, asumja bra, asumja na so arape and kayo. May the peace of our Lord Jesus passes all understanding be with us this morning. We say assalamu alaikum wa alaikum salam. And that's a beautiful morning. And we are here to serve. Everybody commander and commander to say. And this is what I said to Mweno to MPP Abatunim. Now, Deputy Director of Elections, Tanku, they are good order friend computer. Papa, yes, I say. And go for be a yampa the diamond Dr. Bobby. I said, but I'm for say, how? This cannot be true. I'll pay Yana Babus and say, Chemube Panium, because we don't believe, say, all the class I say, no. How? Momo dear my own, I'm the mamma, Remo dear home. And this is for Mojan about Yama. There you. Monremo dear home. There's no quarter to be about the says, yeah. Can any two for says and so see you. But this time, Ryan two for says and so see you home. Sanso na fa wa ankura ma na fa abodi ni shemu arapa yeweri komo. It's actually Lexic John Dramani Mahama he has been ranked 5th on diverse list of 50 most powerful people in the world. We are seeing as so more powerful pa okahubi eyini pa maku 50 aduonu a okahubi our chief imam so the komo biaba on national election now. See, Baumia win affirms Ghana's democratic, not theocratic identity. Chief imam and so that diabetuja. Mara mo sorry na way na theocratic some way for her way or say. Dr. Baumia win ne kra wari no prime minister no kra say. Ghana ya duru baby aje kabi mamin kabi atum. Enye we free ya we kwa sorry we kremoni we kristoni sa nyoma na free hin Ghana for ya tin samase. And we have a lot to share with you. WhatsApp number 0509438 500 na research aya chere say wo aboatia no kawa edra de man the venom aye de man no. Eze Ghana how most facilities, especially one of our cheap compounds in the account hona e ho aye din papa omu nya ne dodo se de obupe no e de o kawa na wa hwe ya na wa kowu e say enro no e hye de ni ho sa do kan bo okra e say Ghana de nyoma di agro arapaya ba. And also come over Yebeka. We have a lot to discuss this morning. We have a lot for you. Now sports what na see. Now Omuya, Orlando Omuya.
we will be back and share with you a lot of things ɛkɔ so ɛwɔ yɛn pɔtam hanom na yɛde nkɔmɔ Facebook no join us Sompa 93.1 Sompa 93.1 anapɛ o join us also so obenya fele ni nyina na odo comment afa ho wa share na wasa alike na te se ye koyanim enso so every honom ya me shine na anopɛ mayen komra sports for new year ya beba na ye ne aba be di enkomo enso so every na Nkwantabisa obetima from Nkwantabisa for short ya kwaba ya ba ye be di enkomo